Saka ue pisa pida prau na ngafi le ngolo ki ngā, malo kama. O misia lo kama mai mau peanga o lai ola mai. Au fia woki lo ki ngā, a waanga ola i o ke koe e whaamaa u lumor kangaka. Whape ngei wha mai ele o fila pulau le ulu se o kama. Ke lei moe ngā pō o ngolo fia mai le aso a ngafi, makalaku a ngafi, makalaku a ngafi. O ka mimika lava, a wale mwhaenga moe. E umaloa le aso ngei ma le vai aso ngei. O walulo e whaisa u holiday. O ova ngā luenga. La a makala ukala ma le mako ainga. O makua we well off. E le mau oa pa te we okay. E ngā olo le aonga kelo sia. O ngā oke e lo le mea. O ngā ulfale e loa le makiva. Ma le kangolima. Whakau mango i kai lumo e vengi mangele songi i mem paulingo malika. Wa lake i elo anti ngai Singamonga, anti Savali ma Viliamu. A saule fe au e sosoange a kule suka ma le masi ma ngawai kaimi. E ngā e Savali o ngole ai ui o kamano leo Viliamu. A sau foi kai ala mangoko i a pale mwhawheu, so e ngā mea o le aonga i sangako Iosefo, e ngā e pale mea ka aka le sau o le ai u o le finge palau li leo whawheu. O i ngā kua ai, mā kua. Ngā o kei lava a o ngofo le whangua i vailoa, whangua le a inga o lo grandmother mai whalwha, whangua le lo makua leo isa le ie le whale a Isa's ice cream. E ngā olo i momo a ngā laku lau ka mai a pio pa ke le pio au pule i a pia. Pe e se whangua e fia whaakau e ma ngā o lava lau ka mai mo i au whangua i vailoa au whangua ale a ingolong ki ngā. E laku e whamai pio e kele aku au whangua e maua. E leo whaakau ingi whangua le loko. Ai alu i mo le wo kilo kamala le kangu ia fenga e le mo se so o ko e sawe fa so swang o ngala le ngo ki me fu i aso nga a fa ko le Akiepikopo e fai ma fai i le ko e kupu nga me nge yas a fa ko e fai ma ai fa mai why o ai lo ma ko i mo o nganga hita e le poverty. Very poor. O ele ma ila le lunga i fo. Si le ka or kua ngai facing mau lalo le ma ila. Nga uma le ako kia pula lo kama. O ngai ole o ngai mai falao. A fa nga uma isi so soangi o ngiko ma ika o kasiango ma. Lai fa apaka la falao fa. Ele o se paka mai. Ele se kupe. Ke le ialu le aonga. Nga aila o ako kia pula le mawana ma ila i lunga i fo ai. Le makiva. Ia, le muli mau popua, maka popua whakau ka paalo ka mai popua, whakau kalo e whakau aku popua i le mau mangaro ka maa. Same thing for i asau. Same thing for i si umu. O leanga lau si ume manu lulunga i kia vi me whae mamang. Ka ke sau alai maa lili kalo le kuai o le olo kalo i kia vi.
le makiva. Anga whaamanguia o mākua le kuang si ke kukuila. Saua le asu mai le vai si umu le vai asau, ma le vai po'opua e asu mai le vai wailengi paipa. E laku i oi kukuila. E ingu le whangu vai whaunga le leo o mō nge veike. A lok sau ku o mala onga mala o Mos. Mai ska Mountain Dew ngai kongo le pisaisa. Laku ai le ai mea le lei o le ia. O si umo e laku alwa a whangoka ave le ia whai au la u whai loku ngā vai kei. E mō muala le whale sosoangi o ngai kūrungo le sabu. Fresh uma me ai a sa uma po ale nga maelo o ki ngā mele. Limu in the morning, limu in the afternoon, limu in the evening. Le waka laku I whale ai ngā nge aso wa, pe wa keu mai mea limo a popua. E lango ia o makua whale le kelo limu. Ai waku loi kukuila, ngā le ako ale au loko. Ma rie i o sefe ngā maisi umo e ave o sefe fōu ale au loko e whai mea ano whauti I kia o kule wā. O ako ale au loko I fuki ngā kia I e ale wafure ngā. Mai ngai la piso le kele le mei ngai. Le suinga le life mai le maki waku le kukuila. Ola. Ako ale au loko ka e au la songafua sui uma. A songafua kikia I uma mea. Maka bia o ka mākua wako I kikia I la pisi mea langa. Ola. Pato I nganga mama I e loa wa ai me o fishy drinks. Ai hamburger. O le whio ki la aiki o mākua. Ka lua el ka onga fo I kukuila ang ngofo ainge. Vai le maa ngai o si umo le vai e mama, e mai le I e fresh. Pape ngā pōpua e le limu, pape ngā sau. E mai wha mai o le tuna o ngaka isi mea ngā ai asau. E urunga luenga o mākua I le ngu leo a lao. Le umaloa a lao lakalaka mai a le paka. O ke rako e as. E walu poku moe o le whale sosoangi whunga whalua. Every room has a telephone. Ai ngā o mākua kaimi ngā wale e mo sese o mākua. E o ka ke lak fomelo ka ma o mele ele kangi a ke lo farka ele kangi ke fongi a kari kongo farka e le suinga o le olanga mai le makiva o ngore kaukua I sa foku o mai lo le upu afanga le savame mai o ia pia whaia onga lo wika ia ngakala fiu koe kawa ngawa o makua I savai o umapopo amasa pa umale wa onga sava e prove kwai e le o a onga le anga a oki ala kama oki le ngo wa onga si mangali o ke poko onga sava I kama ki umanga onga nge pia maka onga male au cho male au senau I oi momoa o ke sili ai mola ko maka lima onga ai aku I maka Mosese iwa ongo iwa badu. Alenga wa onga sabai. Se yo le mau leva mai o mai pia lele leia onga pia rapis. Leia onga sabai. Ma wa onga muri vai o wa onga le vangila wa lei masa o menga mau wai. Anga o le alu ai sabai ya onga kaposa. Sacred Heart mo Saint Teresa o ke le poko. Ia walai. E maki kiwa o makua. Well, ele lei o lo kama, my dad is the humblest man you ever met. Angai sau mai oi for house I o le alfapea yang wa ma. A lo kinga. Le sa o I mea siva. Buffalo! Taika! Hey! O lo ki ngā ngai sau marangu leo sa fok. E aisa le vai sa fe every day.
po le ale makiwa makua, mau oa. I le faakukua. My family very poor, but rich in faith. I hate the month of May and October because we say to take the 5 decades of the rosary, 6 p.m., 12 midnight, and 6 a.m. If you don't sit up, but le kwa kamakui for the foundation ngau kako o lo salio o kele o kako o lei loa kakalo o kir kako ka pike. Ladies and gentlemen, we fail in our basic catechism. Wa kako fi ngau le level 4 ma le malom ko ye manatu o tau po sila ngamua elesa confessio nga mea Oki a koa le kako ka pike. Ladies and gentlemen, our archdiocese is a poor archdiocese, but who cares? We're rich with what we have. People, you, me. Yeah, I promise, okay, I won't use any diocesan money. It's good because we don't have any money. We have more I owe you than I love you. But who cares? I arrived here 22nd of July, a very wonderful welcome by the clergy here in Samoa and Bishop Peter Brown. I was overwhelmed with the hospitality of our brother priests, until at the last minute they said, "We'll give the mic to Bishop-elect to say something to conclude." I wasn't prepared. I was so tired. I was crying on the plane, missing Paris of St. Paul, Massey, and Ranui. So I wasn't prepared, but then it came out of my mouth. I said, "My dear brother priest, don't worry about our archdiocese owing money. Don't worry. Let's get together and work together. That's a good start. Make a team. It's not you can build the archdiocese, not me, it's us. It's me, it's you, it's us who build the diocese, it's me, it's you, it's us, we build this diocese, we bring the people together in the faith, and that's where we begin." Oh yeah! The youth, I challenge the youth of the diocese, let's come and build our archdiocese. We may be poor in the bank, but we're rich with the people we have. And let's build on that. Because look at the readings today. It's all about love. 2 days ago, I said when I received my Abba, I see God in the people who work so hard, every committee. Komite o Malae, Whaingamalo, Oka, Saungingalok, Komite o Whalekapolengi Leye. I see God in their effort. Like the saints of old, Mother Teresa, St. Francis de Sales, St. Francis of Assisi, St. Martin de Porres, St. Vincent de Paul, you know their punchline? We see God in the face of the poor. We're not poor, we're just lazy. But if we work together, according to the readings today, we see God in each other. And that's where we begin. Awar koe ka ikua, ka ko kalo iluma. Fais ka ko ai,
o lau kaukonga ngā. Wala ia le lau kang. But before I step down, thank you everybody, especially those who travel from near and far. Samoans, non-Samoans. You know the choir who sang yesterday? They're not only Samoans, it's a mix. Fijians, Tongans, and most of them are Samoans. There's a couple of Pakeas, but that's teamwork. My dear Archdiocese of Samoa Pia, my fellow priests, my fellow deacons and their beautiful wives, the catechists and their wives, there's so much sad news because deacon versus deacon, deacon versus priest, priest versus priest. We better stop that and work together. And then our prayer become a visible manifestation in ourselves. Wala mga upulok kang. Amen.